Umdlalo uhambe kahle Dlamini, sicale iligi yethu ngaSeptember la sikhokho khona. Sicala le midlalo bekumuhle kakhulu. Emateam asihloniphile asibambisa ngako konke. Siyabonga go lo Stikete insida. Wasipha emabhola, wasipha emanethi, wasipha boma khona flag, sakhona kuqala kahle imidlalo yethu. Sahamba sasefika la namhlanje sicitha khona knockout yethu. Noma ke imidlalo ihambe yashisa Nkosi. Khanze ama-team sanebugudlugudlu sene-tension but nje sibonga ukuthi ama-team akhalifile down abuya sabambana kahle saqhubeka nemidlalo sayicetha bese asikhohlwa kubonga sponsor sethu umhlonishwa Mabulala bana Gentle Breeze umhlonishwa Shiba waseNgaba basetfele labantu abadala siyabonga kakhulu bantwana babambile nawubona nje indimbane elingakade bantu ngilabahlonishwa lababili. Siyabonga kakhulu Nkosi, ngathi uNkulunkulu ababusisa, sibonge nebatali ke kusikhulile abantwana bathi sithembe sitodlala la imidlalo kude lo limele Nkosi, kude naye simthola sesibhedlela nosifele, sibonga nje uNkulunkulu ukuthi sithwele kwaze kwabalana. Nkosi imidlalo yonke ihambe kahle kwaba bethe imisindo lebekhona. No, imidlalo ihambe kahle Nkosi, umsindo bekude, bekungumsindo wa 90 minutes webhola kuthi nakudlalwa kuba ne-tension ngejana siphuma besiqhawulana nje namhla siqhawulene ebhodi ema-teams lodliwe nalowinile baqhawulene kude umsindo lebekhona. Siyabonga kakhulu mlakeni.